Sadag. Napalabas, kinasarita ni Doña Caridad ni Don Amado maipapan ken ni Albert. Namuan nga rod ti Don ti maipapan iti inaramid ni Misty. Isu ngayong kagumaan na kinasarita ti anak na. Nagteptepel ti Don, tadi na kayat nga agsubang damanen nga gama. Ket inawat na ti amin ngayong palawag ken kuana ni Albert. Iti sabali a bangir, nasdaw ni Dan iti imbaga ni Misty. Adi na kumahan ibagbaga ka ni Don Fausto, ti ipapan na iti apartment ti lalaki. Inatap nga ron ni Dan nga addan amo ni Misty maipapan iti palimed da iti Don. Kabayatan na, inasitgan ni Don Amado ni Laika, kabayatan ti panagdaldalos daytoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Laika, isardeng mo pala dayta. Ha? Senyor Amado? Medyo nabayag kamutan nga agpapaay kada kami. Saan ka di? Wan, senyor. Ala, umay ka. Sumurot ka kanya. Ni, apay nga ta. Anya ti baga kanyak ni senyor. Itaman paya kayat nakakasarita. Itilasud ti kabayag kundi ti balayda kas babaunan. Italaan nga kasla. Laika! Umayan, senyor! Mapanaklatan. Amangan no makaungat kanyak ti amok. Rumuarak, mama. Papanam, iho? Adala si kaswag. Agsubliak mo't ladagos. Sige, siga ti makaam mo. Kataganat ka, Agyaman ak, mama. Inakon. Agyamanak. Saan ang nagbaliw kanyak ti anak ko? Dayjayan yan, Lord. Sumre kakit din di tabalayo. Napudutan ti darang ti init. Amok anasingad ken ka ti anak ko. Husto ka di. Ha? Senyor? No napintas man ti trato mikan ka. Dayta ket gapo tagpapaay ka kada kami. Nalawag ka di. Maawatak, senyor. Nuan niya manatulong ti maipaay mikan ka. Ti maipaay ni Albert nga anak ko. Pasat amin dayjay ti panang paduras na kadagiti negosyo mi. Katawan ti sabali akay papanan na. Naawatam. Uwan, senyor. Nasaya ta saan ka matgayam ako ng akasarsarita. Senyor? No kasarsarita ka, kumita ka kanyak. Saan ka nakadumog akasta? Pasensya kayon, senyor. Ha? Ada ka di pa'y ibagayo kanya, senyor Amado? Kwa. Awanin. Sige. Panawan na kong dito eh. Sige, senyor. Italaan naming mingak iti husto ti rupa ni Laika. Kasla nakitkita kon. Isu na lang tadyak mo't malagip no sa dino. Nagamam mo kami ngatan? Ha? Oh, di na ka di pastor ken, Dan. Umay ka. Dumanon ka, Albert. Agyaman ha. Agtugaw ka. Pasensya ka dito yung apartment ko. Medyo nagulo. Tasan pa nga imay ti paradalos.
Awan na nyaman na, Dan. Nairuwama kun ka. Sigod mo to na dumaydayo akit itagos mo. Saan ka di? Malagip mo idagad adal tapay laeng. Nakipag naidak pa iti sigod na pagdagdagosam. Albert, Dan. Sipod nagpermanente kan iti trabaho. Saan ka niya nistorbo? Tadya kay tagbali na lapad ka dagiti arapap mo. Isaw na lang ta kaili kung mati makibanding kan ka, Pards. Albert, maipapan ka dagiti imbagakin ka. Idi napanak iji balayo. Sapay lako mata. Dan. Anya ka dagiti ti pagbainam ita kanyak. Ti panang sider ko kin ka. Maipapan ka ni Misty. Lipato mo day jay. Kat da iti tandaanam. Agayam ta. Suportado kayo ti panagayat mo kan kuana. No kayat mo. Siyak bali na rang tayo. Uy, loko. Saan? Di na mo tiriknak. Si kalaang tinangibagaak. Isu pa nga asim. Di mo dakdakamatin kin kwa na. Taamangan no madadael ti kinasingid mi. Adda ka di parikot, amado? Awan, karidad. Itay pa'y lang amin na palpaliiwan ka. Naunag ti pampanunutam. Jagla malipatan ti panagsarita mi kinilay ka. Kinasaritam gaya man. Wen, pinarupa akon. Nasaya at matno kasta. Napanunot ko ngamin. Ano saan ko amalukoy ni Albert amang liklikan ko na. Iso na mismo ti kasarita. Kat, anya timbagana. Natulnog mo ta kasarsarita. Nalaka makaawat. Amado, Kat namnamak ang naawatan na ti amin ang nagsaritaan mi. Kaya't mo ti sumurot kanyak iji kapilya, iha. Masadutak, Papa. Da kayo latan. Kaya't ko taginan na. Tani, trabaho man ni di opisina inton bigat. Di mo ngamin paregatan ti bagim. Addan ni Dan ang mga sikaso iti amin. Papa, intalak mo kanyak day ang negosyo. Naskan nga rod asyang personal ti mga sikaso. Saan ka di? Iha. Pudno akabisado ni Dan ti amin? Ngam sa balilat tamat no siyak amismo ti mga sikaso. Iti kasta, amok no anya ti mapaspasama. Sa bagay, malangarod. Siyaklatan ti rumwar. iti kasta adjar mo. Amuklatan. Adalakit din nakasairam, Laika. Nana, Anya ka di tinapasamak. Amang ano kayat mo nga ibaga kanyak. awan nana. Saan daklatan ngay kaskaso? Mabalin ka di mo't aya. Ken maysa, kayat ko amaamuan no apay akasta ti jar mo. Kwa, madilang amin tiriknak. Iso akas to yakas lag sa sadutak. Anya. Nan, dapadapan ka man. Saan ka mo't anabara? Tapno aggurigor ka kunak kuma. Nana, Amangan nyakit di mo't ti mapaspasamakan ka. Tinasayaat, ingka pa'y aginana. Sana bale, tawan mo tinadagsan at trabaho. Kabailak nga aramidan dagiti trabaho ditoy. Ne, nagsubli nga ta ni Albert. Adda nga ta nalipatan ng imbaga kanya. Mabit lang! Ha? Sir Fausto? Siya nga rod. Adda napatag apagsaritaan ta.
Nawatam ka di amin nga imbagakan ka, Dan. Wan, sir. Nasaya at nukasta. Diyak kayat ti dagulit akasarsarita. Amo yung muta sa anak akasta, sir. Sa bagay, naskanlat ta apalagipan ka. Amangan ngamin na makalipat ka. Ha? Di mo liplipatan noan niya kakada kaming agama. Amangan kit di na nalipatan mo ti limitasyon mo. Sir Fausto? Diyak kayat alumabas ka iti limitasyon, Dan. Ngamin, si kantumot laeng ti kaasi. Patya kamadmadlaw mo ti kinasingad dalay ka kan Albert. Saan ka di, Simang? Senyor, Amangan no si ka matamis mo ti mangkungkun sinti kadakwada. Amumat ngaginggat mabalin. Diyak kaya ta makisiningad ni Albert iti nababaak klase ti tao. o na yan, senyor. Nababaka di ti panagkita yung itikas kada kami kanilay ka. Simang, di mo iraman ti bagim. Tamo masaan ka karaman iti dakdakamatek. Hangam, babaunan dakmat laang ditoy, senyor. Pudno, ngam saan ka akas kinilay ka. Iso asabali ka nga rod. Kat da ito'y tilaglagi pem. Iti ka nito amaamwak. Anya, senyor. Awan. Sige. Panawan kan dito'y. Basta di mo liplipatan, dagiti imbagakan ka. Apay nga itala ang asong batam ti cellphone mo, Dan. Pasensya kan, misti. Among man, Domingo ita. Ado na gitar aramida. Oh, apay. Ada ka di parikot? Awan matkat di. Iso na lang ang tamasikuranak dito'y balay. Ha? Rimwar ngamin ni Papa. Masadutak matarumwar. Kaya't ko ti agtalinagid lang ang dito'y. Nga masikuranak. Di mo ko na ngawisan nak dita. Makaumay ka kadi? Misti, nakababayin ka ni Sir Fausto. Amangan man yan tupay ti kunain na, numasangkatan nak dita. Anya ko mga iti kunaan ni Papa. Diyak kayat nga agatap kanyak ni Papam. Nagadukit din nga amom. Umay kan. Nalakan tulaan arasunan no bilang agdamag ni Papa no api nga daka ditoy. Anyan to ti ibagam, no bilang. Nagsimple. Ibagak nga da pagsarsaritaan tamay papan iti negosyo. Oh, kunak man no maditirik nam balasang ko. Apay nga da kamatan ditoy. Diyak na iro mga awanter aramida, nana si ma'am. Laika? Kan maysa. Amang ano dumlaw dagiti amo ta. Lumakita dakda kayo lang dagtrabaho. Kabailakon nga irasunan dayta. Nana, Amangan numan ano kapay, no ipilit mo latati kayat mo. ay, saan nana? Di ka agdanag. Kabailakon ti bagik. Nadlaw mo mat siguro. Sana matagtagari nilay ka. Wanya rod. Sigurado apang panunutan na dagiti imbagakan ko na. Apaya nagsanay ka. Diyak amo. Yung kaslaadag parparik na kanyak. Ngaan niya. Diyak maawatan ti bagik. Ay na, adday ta kamanan. Ibagbagaklaan kan ka, amado. Punasam man wanyaman dayta. Tinapatag ita, kat no kasano amaluko ita ni Albert nga anak ta. Tapno umanuguten ititulagan mi kini Panyero Fausto. Adupay dagiti ba naganaskat nga ramitek. Iso pa nagkuna. Rumbang lang nga si kaswakitan. Agdiretso ako ni Resort. Total nasa papaymet.
Diya kung iyawag ka ni Amado, nubilang tamamuan na. Ibagak tulatan akayat ko ti agpalpaliwa. Iso na panak iti resort. Amangan na agatap kanyak ni Amado. Gamitian niya kumaga po. Apay kumapagatapan nak nubilang. Awan matidakas nga ramida ka di resort. Ano, yawag kulangan kan kuha na tipapan ko ijay. Ay, kasayatan no ibagaklatan. Tapno awan to tirumswa aparikot. Apay ay akas takadan. Di ka makaid na. Adda ka di parikot. Awan, Misty. Sigurado ka? Patsinak ko, ma. Ni, apay nga agisam ka. Uray asino, makaisam iti kasta lang am ita. Kaslakit din mabutbutan ka. Ngam saan man. Misty? Amom dan, sabali ka ita. Nadnadlaw launay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kasla adda ti mapaspasamakan ka, adi mo kayat nga ibaga kanya. Ha? Wano? Aguray ka man, Dan. Misty? Ibagam laangan kanyak tipod na. Diyak kaya nga agilimad ka. Anya ti kayat asawan ni Misty. Gagayem, di uliwain adenggan, ti tuloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, itipan nakisarita ni Don Amado Kenny Laika. May sa abanag tinadlaw da ito'y anang Ted iti pagpampanunutan na. Nupay kasta, inkagumaan na ngayon liwliwag ti amin. Iti sabali abangir, naklat ni Dan idinapan ni Albert iti dagus na. Nakarkaron anaklat da ito'y iti imbaga ti gayem na, asuportaran na ti panagayat na kini Misty. Ngem kinid daw ni Dan kini Albert, adi na kuman ibagbaga ka ni Misty ti maipapan iti dayta banag. Iti may sagundaway, kinid daw ni Misty amapan ni Dan iti balayda. May sa abanag tinakuna ti babae. Ita gagayam, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Amom, Dan. Sabali ka ita. Nadnadlaw launay. Anya ti kayat mo asawan? Kasla da mapaspasamakan ka, adi mo kayat nga ibaga kanya. Ha? Wano? Aguray ka man, Dan. Misty? Ibagam laangan kanyak tagpaiso. Diyak kayat nga agilimad ka. Misty, di ka maawatan. Anya ka diti kayat mo asawan? Iti kasna atig-tignay mo. Kasla agayat ka kanya. Ha? Ibagam man kanyak tagpaiso. Ay, malagip ko gayam, Misty. Adda mapan asa nga ili iji apartment ko. Nasken a pumanaw akon. Ha? Pasensya ka la kuman. Ngam nasken nga agawid akon. Nadnadlaw na si Mang. Sabali ti jar ni Laika. Nakalidliday. Anya ka diti mapaspasama kan kuha na. Dinamag kumatan kan kuha na dayta. Kunana amadi ka no tirik nana. Iso nga imbagak kan kuha na nga aginana. Ang adayta. Agtrab-trabaho manan. Masikuran ka no nga awan ti aramidan na. Anya? Nana, amang na anya ti mapasama kan kuha na. Dayta nga rod ti ibagbagak.
Ang natangkan mati ulo na. Kasaritak. Sana mabalintar aramidan na. Napaanan ni Albert. Barang no iso tidanggan ni Laika. Di nakpagdanagan, Senyorito Albert. Awan anyaman na daytoy. Laika, adda ka di parikot. Datalawin tagsarsarita ita. Pangaasim, Senyorito. Amangan nung makita datang agsarsarita. Anya? Diyak kaya ako na ang dagon gundawayak ti kinasingpot mo kanyak. Diyak kaya ti mapukawan iti trabaho. Taamumot nga dayor urnungak. Apay akas ta ti bagbagang. Adda ka di napasama ka jakam mo? Awan. Pangaasim, Senyorito. Naskan amay ring Pasko dagiti trabaho. Adda ka di parikot, iho? Ibagayo man kanyak tagpaiso, mama. Inungtan nyo ka din ni Laika. Gapo iti imbagak kada kayo nga inaramid kan kuwana ni Misty. Ni, saan? Mama, pang naasi yo. Kaya't kung ibagayo kanyak tagpaiso. Agpaiso ti ibagbagak, Albert. Apay nga minaya. Apay akasta ti damdamagam kanyak. Kas lang amin, liklik-likan nak ni Laika. Awan ti karbagan day jay abbabaunan namang liklik kan ka. Anya ti kayat na. Di nakapagserbian? Saan amabalin day to eh? Paiman? Mama, pangasim. Noon yaman di pampanunutom nga ramidan. Saan ko man? Albert. Saan tayo apadakkelin day ti aparikot? Kan may sana rumbang nga ibilang aparikot day to eh. Iso di kay kumamat agpungtot. Talaga business-minded ni Amado. Sigun iti panagsalsaludsod ko kadagiti adda dito'y resort. Nang runa ti talken mi dito'y. Kas talauna iti panangbilin na kadakwada idi imay da dito'y kani karidad. Ay baglakit din tayo nawagak sakbay ngay mayak. Diyak kaya't nga dakit din sa bali ang mapasamak iti nagbatan mi. Agkasosyo kami tinegosyo. Ket sana rumbang at darom so adimi pagkinaawatan. Ta sigurado ang madadaal tinapintas at haray ti amin ang negosyo mi. Agsagana akong tagawid akon. Diyak kaya ti maabutan ti rabi iti biyahe. Mas daw ni Albert iti panakilangan mo kankwa na ita. Balasang ko. Nana, Anya nga min at talaga ti parikot. Ibakam kanyak, tapno amok. Laika, no talaga nga ibilbilang nak akas pudno nga inam. Saan ka nga agilimod? kinasarita dakdagiti amo ta, Nana. Liklikak kano ni Albert. Anya? Day tatiag paiso. Diyak kay ti makabasol. Iso atong palak nga ti bilin da kanyak. Anyan? Kastagayam tinapasamak. Dinak mo't siguro makabasol. Saan ka di, Nana? Talaga asaan? Maawatan ka? Agyaman ak no kasta. Ulitek. Diyak kayat ti makabasol. Iso nga agtong palak nga rod iti bilin. Maagak. Maag. Ay. Nagpintas ko man agundaway dayjay. Tapno na ipudnok tirik na ni Misty. Ngamjak na aramid. Ay. Nadnadlaw ka dila unayin ititignay ko. Nga agayatak ni Misty. Ay. An nadak titignay ko. Tapno di nak mabisto ti konak. Ngam nakla atak iti sinaludson na kanyak. Itay agkadwa kami. Dinritsanak. Kadyak pulos nakasumbat.
Anyamat din. Kaslaki din mapainak at pakitakin kwa na. Amangan man niya ti panunutin na. Gapo iti kilaat a panagpakadakin kwa na. Amangan no maikanan iti mansa, ti kinasingad mi. Panagkunak kat apektado onay ni Albert. Gapo iti panakisarita takkan nilay ka. Ngam iso ti rumbeng, saan ka di? Iso ti kayat mo. Ngam apa nga itagat kasta ti bagbagam. Jak ngamin kayat nga adda ti sana nasaya at mapasamak ka ni Albert. Iso lang ti pampanunutak. Karidad, pagsayaatan ni Albert ti pampanunutan ta. Iso ngawan ti rumbeng nga pagdanagam. Amado, Agtalag ka kanyak. Husto lang ti inaramid ta. agtalakakan ka, Amado. Nasayaat no kasta, Karidad. Katagyaman ak. Ammo ka nasaya ti pagtungpalan ti inaramid ta. Nagkapo ka gayam iti resort. Iso anarabian ka nagawid, papa. At ang kami ninaramid ko ijay, iha. Dinak man laing kuyog. Pasensya kan. Kilaat lang ti ipapan ko ijay. Kasta ka di? Saan kan sa rimrimwar? Sana nagbalit ti pan nakaiparada ti kotse medyo garahe. Saan, papa? Masadutak ngamin. Ngam pinaumay ko dito initan itay bigat. Masiguranak ngamin. Anya? Iso na lang, tadimat lang nagbayag. Adda ka nung ngamin naskan nga aramidan na. Kastagayan. Kat, kumusta di resort, papa? Okay, iha. Awan ti parikot. Ado ti turista mapmapan. Iso adak kilakanayon ti mapaspas trek na. Talaga asaan ang mapunas iti isip ko. Ti amin ana isawang kanyak ni Misty. Nauna anak iti bain isa. Ha? Ni Sir Fausto. Sungbatak nga ta. Ay, narigat mo't no jak sungbatan. Amang ano napatag ti baga na kanyak. Nabartag ka kadi, Dan? Pasensya kayon, sir. Nakainumak. Amumat nga da trabaho inton bigat, saan kadi? Di mo ko na nalunlunisam ti sumrag na hangover. Ni, saan, sir? Basit lang may tinainom ko. Sigurado ka? Uwan, sir. Nakaawag kayo, mat, sir. Ada ka di masapol yun? Dengga man na imbag ti ibagakan ka. Kayat kong ipatungpal mo adagos. Nasayatan na kariing kapaylaeng, si Man. Senyor, Kaya't ka makasarita, may papankinilay ka. apay senyor. Apay nilay ka. Binilin ko nga adaywan na ni Albert. Sir, kasanon no adda ibilin ni senyorito kan kuana? Saan mata mabalin adi na asitgan ni senyorito? Isu nga ro da kasarita ka ita. Ibilin ko asi kalangan ti mga sikaso kini Albert. Senyor, Kasta ti kayat ko ang mapasamak. Kat dayta kuma ti matungpal. Naipatungpal kon ti imbilin kanyak ni Don Fausto. Talaga asinapak ti simrat. Tapno maaramid ko ti bilin na. Good morning, Ken. Ha? Good morning, Ma'am Misty. Come on, Dan. Anya, ma'am. Good morning, Misty. Kasta, Awan gayam, dagitinas ka na pirmaak. Isarunomon iji opisina, ha? Sige, matungpal. Anyan. Jak maawatan ti Rignak. Agnervyosak mo ten. Ay, saan ang mabalinti kastoy? Labanak da ito'y amarikliknak. Saan arumbang apaapiktaranak itinapasamak iti kalman. Jak amuno husto ti amin si Mang. Ngamnas ka na tong palag ti kayat ni Amado. saan apan nakibiyang senyora?
Ang mga no saan ba't ang magustuhan ni Senyorito Albert, ti kayat yu ama pasamak. Anya ti kayat mo asawan? Kinapudno na. Dinamag na kanyak no apay akas jay alikliklikan nilay ka. Ang kinunaklatan ama ditirik na nilay ka. Kasta ka di. Wan senyora. Kat amkak nga amangan no anyakit di ti mapasamak. Saan mo't siguro, Simang? Basta no anya ti bilin ni Amado, isukuma ti masurot. Nasiputak ti panangkit kita kanyak da senyora, kanana si Mang. Bayat ti panagsarsarita da. Kaya ta sa wanday jay asyak ti pagsarsaritaan da. Anya ta ti mapaspasamak. At da nga ta basol ko. Tungtong palog mo ti bilin da kanyak. Laika? Nana, ada ka di ibilin nyo kanyak? Awan, ngam kayat ko nga ibaga adi ka unay. Amang ano anyamot ti mapasamak ken ka. Nadalusamon ti balay. Aginana kamot balasang ko. Masikuranak namin nga awan ter aramidak, Nana. Amoy umot dayta. Wen, amok. Agam saan arumbang nga abuswam ti bagim. Narigat ti agsakit, balasang ko. Napatagsakit di ti masapol mo, iha. Takayat mo pa'y apribado ti panagsarita ta. Talaga, Papa. Anya dayta? Apay adi mo pa'y laing bagay di balay. Ita lang amin anak ka ikadanga. Kapampanunod ko lang ang itiibaga kada kayo. Kalpasan na, nagikadangak adagos. Anya nga minday aya? Papa, amo yung mat ajak kayat ti mapapaay. Iso asapay lakuma, tapat ganyo tikid dawak. Anya tikid dawan ni Misty iti amana. Gagayem, di uliwain adanggan, tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, June Ributazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.